Ali ste znali da je slovenska mitologija izuzetno zanimljiva, čak zanimljivija od bilo koje druge mitologije. Tražili ste mi da radim neka bića iz slovenske mitologije, ali ja vam donosim trenutno klip sa nekoliko najčudnijih i najjezivijih slovenskih bića. Dakle, slovenska mitologija jedna je od najbogatijih u Evropi. Pre primanja hrišćanstva, Sloveni su verovali da je svet ispunjen nevidljivim bićima, duhovima šume, kuće, bolesti, vode i noći. Ta bića nisu uvek bila potpuno zla, ali su često bila nepredvidiva i opasna, pa su ljudi razvili brojne običaje kako bi ih umirili ili izbegli. Na prvom mestu imamo čumu, duh kuge. Čuma je u slovenskom folkloru personifikacija kuge, smrtonosne bolesti koja je vekovima kosila stanovništvo. U narodnim pričama opisuje se kao bleda žena u belom sa dugom raspuštenom kosom, ponekad sa strašnim upalim očima. Verovanje je govorilo da čuma obilazi sela noću i ulazi u kuće. Gde ona uđe, tu dolazi bolest i smrt. Zbog toga su ljudi imali posebne običaje, ostavljali su ih hranu ispred kuće, čistili su kuću jer se verovalo da čuma voli red, izbegavali su da je vređaju. Narod je govorio, ne sme se psovati čuma jer čuje. Mesto broj 2, domovoj, duh kuće. Domovoj je jedno od retkih mitskih bića koje nije nužno zlo, on je čuvar kuće i porodice. Obično se opisuje kao mali starac, duge brade, prekriven dlakom, živi iza peći, ispod kreveta, ispod praga, u štali. Domovoj štiti kuću od zlih duhova, ali ako se domaćini loše ponašaju, postaje opasan. Domovoj ne voli svađe u kući, prljavštinu, lenjost. Kada je ljut, može noću gušiti ljude, praviti buku, skrivati stvari. Treće mesto, Kikimora, duh noći i nesreće. Kikimora je ženski duh povezan sa noćnim strahom i nesrećom. Opisuje se kao mršava žena, dugih ruku i čupave kose. Verovanje je govorilo da ona živi u močvarama, napuštenim kućama ili iza peći. Noću dolazi u kuće i pravi buku, šapuće, plaši decu. Kikimora je često smatrana ženskim pandamom domovoja, ali znatno zlobnija. Četvrto ili peto mesto, sad sam ja zaboravio. Banik, duh kupatila. Banik je duh starog slovenskog kupatila. U staroj Rusiji i slovenskim zemljama kupatila su bila izolovane drvene kuće, često na kraju dvorišta. Upravo tamo je po verovanju živeo Banik. Banik je nevidljiv, prekriven dlakom i ima strašne oči. Ljudi su verovali da ako ga naljute on može bacati kamenje, ošuriti čoveka vrelom vodom ili ga ugušiti parom. Zbog toga su u kupatilu ostavljali sapun ili vodu kao žrtvu. Lesnik, gospodar šume. Lesnik ili leši je duh šume. On je gospodar svih životinja i biljaka. Može menjati veličinu, pretvarati se u životinje, oponašati ljudski glas. Njegova najopasnija moć je da zavede putnike. Čovjek koji uđe duboko u šumu može odjednom izgubiti orijentaciju i satima lutati. Narod je govorio da lesnik ne voli sekire, ne voli kada se šume uništavaju. Psoglav, čudovište sa psećom glavom. Psoglav je preteča vukodlaka. Psoglav je jedno od najstrašnijih bića slovenskih legendi. On je čovjek sa psećom glavom, ogroman, divalj i krvoločan. Prema pričama živi u planinama, pećinama, divljim predelima. Narodne priče govore da psoglav napada putnike, jede ljude i uništava sela. To je to, nadam se da sam ovo uspeo da objasnim, ko se to upropastim, ostavite like, komentar, subscribe, zapratite nas na YouTubeu i vidimo se.